nabonye Imana. Yego. Nabonye Imana. Igitangaza ca mbere nabonye mu Mana nuko nabashatsemo kandi mwebwe murishimye. Hari umugabo umwe pasasuyamwe ako kantu azuga ngo gute igitangaza ca mbere nabonye nuko nabashatsemo. Nuko wadushatsemo. Narose umugore mu bwoko bw'iwanyu. Yego. Kandi iwanyu ijambo rya mbere murahenze. Kuba rero je narakijijwe, Imana yarandinze nigeze kuba ndi umunywarumogi. Yego, vuga ko kantu. Nigeze kuba ndi umunywarumogi, ndi umupagani anywa urumogi. Ntazi Imana. Kandi nkanarudandaza. Mu bintu vya mbere nshimaho Imana. Imana yandinze agasho. Yakurinze agasho. Ibohero. Uko wari gufatwa? Nari gufatwa kandi mu bintu leta ihana mu mategeko yemewe na leta, bagufashe unywa urumogi canke urudandaza. Hari ingingo yemeza ko utegerezwa gufungwa kugira ngo bagushire ku murongo. Imana yarandinze. Yego. Ariko pastor nari nkeneye ngo utangire icaguteye kumwa urumogi. Kirahari nibihe. Ibyo bihe rero nibyo nari nkeneye. Kuko nibyo bikomeye, ibyo bihe nibyo bikomeye nshaka ko uvuga ukagera kuri iki curumogi tukamenya aho Imana yawe. Buriya abantu baba hari ibintu bimwe babamwo atari ubushake bwabo. Yego. Jewe nko kunyura urumogi ntibyabaye ubushake bwanjye. Yego. Byavuye ku bihe nahuye navyo byo kuba imfuvyi. Yego. Nabaye imfuvyi nkiri muto. Hanyuma nkura mu buzima ntari bubabaye, ubuzima busharira bubabaje. Kandi nabaye imfuvyi atari uko nari mfite abavyeyi banje novuga ngo ataco bamaze. Nari mfite abavyeyi, umuvyeyi wanje papa yari yarize, yari umuntu yize w'umunyagisagara asobanutse mu intellectuel, ariko apfa hakiri kare abasiga mukiri bato. Jewe rero mu bintu byari byaranteye agahinda canke byatumye cyane ninjira muri iyo nzira yo kunyura urumogi, nivyo bihe by'ubupfuvyi. Ego. Shalom bakunzi bacu, turabasuhuje aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza, ngo mubone Imana mu buzima bwanyu. Abari guca mu buzima bubi turabihanganisha cyane, tubabwira ngo hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bigahinduka, kuko Imana niyo ihindura amateka, niyo ihindura ibihe. Abari guca mu buzima bwiza, Imana ikomeze ibagiriye neza, mukomeze mubone ibihe byiza. Rero turabashimiye cyane, turagarutse. Ikindi dufite umutumirwa wacu, umupasiteri. Uyu munsi ni ibintu byiza cyane, ubwo mwitege ko kino kiganiro kigiye kuba ciza kandi kiri bubafashe, kibaremera amashimwe. Karibu cyane pastor. Asante, murakoze. Mumeze neza? Tumeze neza. Turashima Imana. Iki gisagara ko murakibona kimeze neza? Gisagara tushima Imana uko kiba kimeze kose. Umusaza yavuze ngo uko zivugijwe niko zitambwa. Uko haba havyutse niko hafata. Niko tuhabamo. Sawa, karibu cyane. Turakwakiriye hano kuri TV yacu SPC ba official. Ngo wegere cyane. Murakoze cyane. Hanyuma reka ubashe kwibwira abakunzi bacu kugira ngo nawe bakumenye. Nje ndakuzi uri pasiteri, nshaka ko bakumenya, wivuge nyine. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nibogora Steve. Ndi umukozi w'Imana. Yego. Umupasitori mu itorero bita Philadelphia ku Mutakura. Yego. Ndi umupapa. Ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Yes, umudamu yangiriye neza, mfite umudamu umwe, nta n'undi nzozana. Nuwo umwe gusa. Namurose naramusenge ndamukeneye. Ico ukeneye gusa n'abana. Naho umudamu n'umwe arakwiye. N'ubuzima nyene bukagenda bumera neza. Bumera neza.
Imana ishimwe cyane. Hanyuma turanezerewe cyane kukwakira hano. Buriya tuba twifuza abakozi b'Imana kugira ngo baze bagire icyo bahaye abakristo. Iri ni itorero turiho. Iri ni itorero turiho, tugenda tubona abantu batubwira ukuntu bafashwa n'ibiganiro byacu. Ni ukuvuga ngo iyo tugize umugisha tukakira abakozi b'Imana bitumerera neza cyane kandi bikamera neza n'abakunzi bacu. Rero turakwakiriye cyane kugira ngo wiyumve wisange wamumva ko washitse uri ku gatutu cyane. Rero mbere yuko dutangira reka ubashe gusenga kugira ngo twihe Imana kugira ngo Imana ibane natwe ayidukoresha muri iki kiganiro tugiye kujamo. Yego kaduce bugufi dusenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhaye icyubahiro muri iki gitondo cyiza. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihimbazwe kuba tugeze kuri uyu munsi n'itariki n'uku kwezi n'uyu mwaka byari mu mugambi wawe. Turabigushimiye kandi kirushirije tukaba tugiye kuganira ibiganiro Mwami Yesu byo kuguhesha icyubahiro. Turasengeye uyu mwanya mwiza, ngo uyu mwanya mwiza ube umwanya w'agaciro, tuwutanze nk'igitambo kikubera umubavu umota neza. Turasengeye Mwami Imana iki kiganiro abantu bose bazocumva kizobagwe neza, kizobagirira umumaro muri uru rugendo ruja mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane. Buriya isengesho ry'umukozi w'Imana riba rikenewe cyane, ni iry'ingirakamaro. Rero turakwakiriye cyane uyu munsi. Nifuje yuko tuganira ku bijyanye n'amashimwe. Topic nabihaye shaka ko utuganirizaho ni topic ivuga ngo ibuka aho Imana yagukuye bigutere gushima. Rero nibyo nshaka ko tuvuga kandi ugenda ucishamwe n'intare, ugenda ucishamwe n'amashimwe, ugenda ucishamwe n'iby'Imana yagukoreye, kuko buriya iyo uvuze icyo Imana yagukoreye wa muntu uhawe ugicamwe biza bituma bimutera inkomezi, akumva yuko hariho Imana yakoreye mwene data, nanjye irahari kugira ngo inkorere. Rero uyu munsi nico nifuje kugira ngo tubashe kuganiraho. Hanyuma niki gituma abantu bashima? Niki gituma dukwiriye gushima? Kubera iki dukwiriye gushima? Asante. Karibu cyane. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha, kugirire neza. Yego. Ijambo rya mbere dutanguye tubashimira kuba mwaradutekereje ngo mudutumire kuri iyi paruwasi yanyu. Imana ibahe umugisha. Amen. Tuzatubakurikirana mugira ibiganiro byiza, ibiganiro bisobanutse, kandi turabibashimira. Ni byiza ko mugira ibiganiro bisobanutse bifite inyigisho zigira aho zikuye abantu n'aho zibagejeje. Muri iyi minsi hari ibintu abantu bari mu gukunda ibintu byo gukomedi cyane. Ubu nyine abantu bakunze amakomedi kurenza ariko inyigisho zifasha ubuzima. Turiya dukomedi tugendana n'irari ry'umuntu, irari kameremere z'abantu. Ariko umuntu akeneye guhinduka, umuntu akeneye ubuzima, ategerezwa kumviriza ibintu bizima, ategerezwa guhabwa ibintu bizima. Rero turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, kandi tubatera intege, tubankuraja, kandi duhimiriza n'abantu kubakurikirana cyane, no kuza barakanda kuri ka kantu bita ni subscribe. No gukandaho gusa nta kuri subscribe, kugira umutima mwiza gusa agakandaho nuko agahushuka, ubuzima bukabanda bugakomeza. Sawa, murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka kubera iki dukwiriye gushima. Topic ni nziza cyane. Kubera iki dukwiriye gushima. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'umunani, duhagarare kuri iri jambo. Ariko jewe iyi topic ndayikubwira mu buryo utari usanzwe umenyereye. Nta kibazo. Kubera iki dukwiriye gushima. Ndakubwira ibintu nka bitatu abantu
by'agaciro byo dutera gushima Imana cyane. Ariko abantu basa nkaho umenga barabyirengagiza, ntibabizi ntibarabisobanukirwa. Reka dusome muri Zaburi, ni Zaburi y'umunani, ndahera ku murongo wa 3. haba ngo iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri n'ivyo waremye byose, umuntu niki aho umwibuka? Jewe ndahagarara kuri iri jambo ry'iyi nshuti y'Imana yitwa Dawidi. Dawidi urazi ko yari inshuti y'Imana, ndetse Imana yigeze kuvuga ngo niwe muntu yabonye afite umutima nk'uw'Imana ishaka. Buriya ikintu cya mbere kiba kidutera gushima nuko Imana yakuremye uri umuntu. Kuba Imana yarakuremye uri umuntu, buri niyinga icyo kintu wogitangira ituro. Kuba turi abantu dukwiye kubitangira ituro cyane. Kuba Imana yarakuremye uri umuntu, itarakugize inyoni ngo ikugire ihene. Utekereze nk'imyaka ufite, urazi kuva uvutse kugera ahangaha, urazi ihene zimaze kuribwa. hamaze kuribwa ihene nyinshi. Tugiye kugera muri Noel. Tuvuge ihene zavutse. Kuba Imana itakugize ihene zavutse igihe cyane ngo buri bonane, buri Noel baze bagucoma bakurya, Imana itakugize ihene, iryo nishimwe rikomeye. Cyangwa ngo ikugire inyoni. Inyoni muri Kongo hari abantu bamwe bazirya kubera ari inyoni. Shika. Bwana sifiwe. Amen. Kuba Imana rero yaraturemye turi abantu, ico cyonyine nishimwe rikomeye. Nishimwe ni ikintu cyo dutera buri munsi gushima. Dawidi yararebye uburyo Imana yaremye ibintu byose, aritegereza, areba uburyo Imana yaremye ikirere, areba uburyo yaremye ijuru n'isi, areba uburyo yaremye imisozi, areba uburyo yaremye inyanja, areba n'ibikoko, abitindaho. Amara muri we havuka igitekerezo cyo gushima. Aravuga ngo Mana yanje, niki noguha, niki nokora kugira ngo unyibuke jewe umuntu, undeme mu ishusho yawe. Kandi ibyo waremye byose warabimpaye ngo bishira munsi y'ibirenge byanje. Nariki Imana, niko Dawidi yavuze, nariki kugira ngo umpe ako gaciro. Kuba rero Imana yarakuremye uri umuntu, nshuti yanje aho uri hose, iryo nishimwe rikomeye ryo gutera kwa mushima Imana. Amen. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, buriya abantu banezerezwa no kubaho bafite amagara meza. Icyo ni kigira kabiri. Kubaho wumva uri muzima, ufite sante nziza, umerewe neza muri wewe. Pempotre ubuzima bwose wowe ubayeho, ariko mu gihe wumva amagara yawe ari mazima, uhema neza, ushitse imbere y'umutsima ukawumanyura ukumbura uriko urategera ukamanuka neza, wanywa amazi ukumva aritse neza. Icyo nacyo cyo gutera gushima. Kubera ko uzurebe nk'iyo umuntu agwaye, hari abantu bagwara indwara zikabamerera nabi, kugeza aho umuntu agera kuri etape naho uwo muha ikiko c'igikoma bikanga kwa kimira. Ariko wowe uramanyura umutsima, urarya inyama, igufurawe urahekenya, wamara ukavuga ngo ntacyo ufite cyo tumushima Imana. Aho ivyo byose ivyo ni impamvu zodutera gushima Imana.
kandi zikomeye ni nazo zikomeye mu buzima. Nuko ikindi nacyo cyo dutera gushima Imana n'iby'Imana idukorera. Iby'Imana idukorera apana ikora idukorera iby'Imana idukorera. Iyo urebye ubuzima bw'umuntu, wa muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu ngo ni ukubaho rimwe gusa. Iyo burangiye byose biba bishize. Iyo urebye iby'Imana idukorera twamara ntituyishime tuba turi ko dukora ibyaha. Iyo turebye iby'Imana idukorera twarangiza ntituyishime tuba dukora ibyaha. Udashima Imana aba ari gukora ibyaha cyane. Gute pastor? Gute umuntu udashima aba ari gukora ibyaha? Nsubira inyuma gato. Gushima ni itegeko. Gushima ni itegeko. Nubwo abantu tudashima ariko gushima Imana ni itegeko. Ese ni irihe tegeko nyine rivuga ngo mushime? Ngari nyibutse je ndagiye. Kudashima ni icyaha kandi gushima ni itegeko. Gushima biri mu mategeko. Biri mu mategeko Imana yategetse. Yabwiye umuntu ngo ndaguhaye ibintu byose naremye. Ariko ko ndigiza nkana ubundi ubuzima bw'umwana w'umuntu bwakagombye kuba ari ubuzima bushima Imana cyane. Kuko n'umuririmbyi azaririmba ngo waturemeye kuguhimbaza cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana yadushizeho kugira ngo tuyihimbaze. Uriya muririmbyi ejo bundi yararimbye aravuga ngo baho mu buzima bwo gushima. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu buba bubeshejweho n'amashimwe gusa. Gushima Imana, kuvuga ibitangaza Imana yakoze, kuvuga ineza y'Imana. Kudashima rero ni icyaha kandi gushima ni itegeko. Impamvu ari itegeko, Imana yabwiye Adamu, yaramubwiye ngo ibi bintu byose iri tongo nguhaye uzoritunganye urihinge urigire neza, ariko ku munsi w'isabato uzoruhuke. Niko bimeze. Uzaruhuke uze kunshima. Niko Imana yabwiye Adamu. Urebye no mu rugendo rw'Abanyesirayeli, Abanyesirayeli buriya hari umunsi bita ngo ni isabato. Umunsi w'isabato. Uwo munsi bobo barawubaha cyane. Habe n'ibitungwa baba batunze ntibifungura. Ntibifungura. Mbese ku munsi w'isabato abantu ze ntibazafungura. Tubita abadivantiste. Gufungura bo barafungura, ariko mu bihe vya kera bigifite imbaraga akanovera ko gushaka gukurikiza ico Imana yavuze, bobo ku munsi w'isabato hariya muri Israeli nta gikorwa na kimwe cyari cemerewe gukorwa. Habe n'amasho yabo ntiyaturuka ngo aje ku misozi kurisha. Oya, baragenda bagatunganya ku munsi wa gatanu bakayashakira ibiryo, ubwatsi. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'isabato buca ari isabato. Byirirwa imuhira n'abantu bose bakaja kuramya Imana bagashima, bamara bakagaruka bakaba mu rugo bagatuza bakubaha Imana. Ariko twebwe ugatwara kizungu cyarabaye kizungu cyarabaye cyinshi. Abantu bari mu gukorana n'iyinga ugasanga nyine ibintu nyine byarahindutse. Ariko rero kandi wari umunsi wo kuja gushima no kubaha Imana
kuko ni itegeko Imana yavuze ati muzokora iminsi 6 umunsi wa 7 muzoruhuke kuko wavuze ngo udashima akora icaha kudashima ni icaha kandi gushima ni itegeko. Niko bimeze. Hanyuma rero iyo twibuka ivy'Imana yadukoreye, iyo tureba ivy'Imana yadukoreye, ivyo biri mu buzima buba tubayeho mu marangamutima, mu bishobisho, mu bigumbagumba, mu ma emotion, muri za kamere. Urebye nka kamere y'umuntu yifuza ivyiza, tugenda dushaka ivyiza, dushaka kugera ku vyiza, kandi ivyo vyiza Imana izibiduha. Nk'icambere nakubwiye amagara meza, umuntu mu buzima bwiwe ikintu cambere abashaka ni kumva ameze neza, amerewe neza mu mubiri, mu magara. Ivyo Imana irabiduha, ariko yabiduha tukananirwa no kwishima. Ico ni kimwe. Cya kabiri ni bijanye no mu buzima. Uravuka ugashaka kubaho neza, kwiga, Imana ikagushoboza kwiga. Wiga, Imana ikaguha akazi, ukagira akazi, ukubaka urugo, ugashaka, ikaguha abana. Ivyo byose ni ibintu umuntu aba akeneye, kandi Imana ikabiduha. Ivyo rero iyo tutabireba ngo bidutere buri munsi gushima no kubaha Imana, tuba turiko dukora icyaha. Kuvuga ngo badashima baba bakora icyaha, bazakibazwa birenze. Imana izababwira ati kubera ko utashimye kandi naragukoreye ikintu. Ariya mu isezerano rya kera, hari igihe Imana yigeze kuvuga ijambo ibwira Isirayeli. Iravuga ngo yewe Isirayeli, nari nzi ko uzombera umuntu mwiza, nari nzi ko uzombera, yavuze hejuru y'igiterwa citwa ngo umuzabibu. Nari nzi ko uzombera umuzabibu mwiza ukera imbuto nziza, none wanyamiye ibitari byo nashaka. Imana iravuga ngo niki ntagukoreye, mbwira ikintu ntagukoreye, uze tuburane. Niki gituma utanshima, niki kigutera kujya kure yanje, ntunyegere, niki ntagukoreye ewe Isirayeli. Rero ibyo byose, iyo topic ni nziza cyane. Hanyuma pastor, ntubona ko tuhatuvuga kuri iri? Shaka ko nyine wamuvuga nk'ibintu nka bitatu wabonyeho Imana. Ibintu nka bitatu nabonyeho Imana. Byo gutera gushima ukavuga ngo Imana yankoreye iki. Jewe ikintu cya mbere noshimaho Imana nuko yampaye agakiza. Kuba naragendeye mu vyaha imyaka myinshi, amara Imana ikanyihanganira. Kandi buri Imana ikunda abantu bose. Ikunda abantu bose. Urashobora kugenda ukagendera nk'imyaka 20 uri mu vyaha, kandi bimwe birenze, ariko Imana ikakugumizaho imbabazi zayo n'ukuboko n'uburinzi bwayo, ikakurinda impanuka, ikakurinda indwara z'ivyaduka, ikakurinda, dufate nk'uburi nk'umusuma, ukiba ukamena amazu, ugasopa amakofi y'abantu, ukibi. Imana ikakurinda banyene ibintu wivye, ikagutegereza ntibagufate ngo baguvune n'amaguru. Ariko Imana kuko ibigufiteho umugambi mwiza, kavuga ngo ndabizi umunsi n'umunsi hazogera igihe umenye urukundo rwawe. Imana ni nyembabazi kabisa. Kuba rero je narakijijwe, Imana yarandinze. Nigeze kuba ndi umunywarumogi. Yego, vuga ko kantu. Nigeze kuba ndi umunywarumogi, ndi umupagani anywa urumogi, ntazi Imana, kandi nkanarudandaza. Mu bintu vya mbere nshimaho Imana, Imana yandinze agasho, yakurinze agasho, ibohero. Uko wari gufatwa? Nari gufatwa, kandi mu bintu leta ihana, mu mategeko yemewe na leta, bagufashe unywa urumogi canke urudandaza, hari ingingo yemeza ko utegerezwa gufungwa kugira ngo bagushire ku murongo. Imana yarandinze. Yego. Ariko pastor, nari nkeneye ngo utangire icaguteye kumwa urumogi. Kirahari Nibihe
ibyo bihe rero nibyo nari nkeneye ibihe. kuko nibyo bikomeye ibyo bihe nibyo bikomeye nshaka ko uvuga ukagera kuri iki curumogi tukamenya aho Imana yagukuye. Buriya abantu baba hari ibintu bimwe bimwe babamwo atari ubushake bwabo. Ego. Jewe nko kunyura urumogi ntibyabaye ubushake bwanjye. Ego. Byavuye ku bihe nahuye navyo byo kuba imfuvyi. Ego. Nabaye imfuvyi nkiri muto. Hanyuma nkura mu buzima ntari bubabaye, ubuzima busharira bubabaje. Kandi nabaye imfuvyi atari uko nari mfite abavyeyi banje novuga ngo ataco bamaze. Nari mfite abavyeyi, umuvyeyi wanje papa yari yarize, yari umuntu yize w'umunyagisagara asobanutse mu intellectuel, ariko apfa hakiri kare abasiga mukiri bato. Jewe rero mu bintu byari byaranteye agahinda canke vyatumye cyane ninjira muri iyo nzira yo kunyura urumogi, nivyo bihe by'ubupfuvyi. Nico catumye nahora ntekeza nk'abati ese Mana kuko wavyemeye ngo mbe gutya. Nico catumye ntangura kunyura urumogi. Hanyuma ndarunywa, Imana iza kunsanga muri iyo nzira y'urumogi, impamagarira muri iyo nzira. Ndayimenya, ndakizwa, n'ubu ndayizi, ndayishima. Imana ishimwe kabisa. Ico ni kimwe. Icya kabiri Imana yampaye amahoro. Yaguhaye amahoro. Mu mutima wanje nari mfite agahinda k'ibyo bikomere byo kubura abavyeyi. Kandi nkiyumvira ngo ese ejo hanje hazaza muri destiny yanje izomera gute. Ariko Imana wa muririmbyi ejo bundi yaremye ngo Imana niyo mugenga w'ibihe. Imana yo yari izi ko izompindurira ibihe. Rero nkiri umupagani nari mfite agahinda, nkagira ibitekerezo bitagira icerekezo, nkagira ibitekerezo nyene vyo kwiheba. Ariko maze kumenya Imana yatanguye kumpa amahoro. Aho Imana impindurira ubuzima, irakubakira, iransobanura, iranyubaka. Ijambo yabwiye Yeremiya ngo nzokubaka. Kandi Imana ikubatse ntawo gusenya ngo bishoboka. Ntawo gusenya. Iyi Imana ikubatse ntawo gusenya ngo agushobore. None biriya bavuga ngo abarozi ngo iki n'iki. Ako kantu kabisa gafite ubwenge bwinshi. Urumva? Na biriya abantu baza bikanga abarozi ngo iki n'iki. Imana iri kumwe nawe. Haba abarozi niyo bohaguruka bose bakagira gute. Tibo gushobora. Nigeze kumva ngo umukecuru umwe yari yararoze umwuzukuru wiwe yarareze. Ngo yari yaramuzirikiye mu gatebe. Ubwo buhamya nabwumvise ari Pastor Kado yabuvuze. Ngo yari yaramuzirikiye mu gatebe. Umukecuru azirika umwuzukuru wiwe. Waramuzirika ngo azapfa agashatswe. Uyo mukobwa ngo bakazaba baza kumuresha, hagera kuri etape yo gushakwa umuhungu akamuheba. None umukobwa ngo agenda afata amasengesho y'imisi ijana. Hariho abantu bazi gusenga kabisa. Reka iyo wamenye Imana ukabona hari ikintu kitagenda neza, uragifukamira ukagisengera Imana kugeza ikuyeho uwo musozi. Aho biza kugenda gute uwo muntu? Uwo mukobwa agenda kubaza Imana impamvu adashaka. Imana yamubwira ati wakomeze inyegere nzakubwira. Ku munsi ugira ijana Imana yamubwira ngo nyokuru wawe yakuzirikiye muri kariya gatebe. Yaragutongerera avuga ngo igihe kariya gatebe kazosaza nibwo nawe uzoshaka. Utekereze nk'uwo kugira ngo akuzirikiye kuri iyi sheze. Igihe izosazi akavuga ngo nk'ubu wumvirize ubwo bugome. Igihe sheze izashirira nibwo uzashaka canke nibwo uzavyara. Ibaze nako. Ariko iyo wamenye Imana irakomeye. Imana ifite ibintu byinshi byatuma tuyishima. Wa mukobwa aje gusenga ayo masengesho, arasenga
ngo agere ku munsi w'ijana Imana iramubwira ngo genda munsi y'urutara rwa nyokuru wawe urebe y'agatebe kari ako gatebe niyo baguhambiririyemwo ugenda ukamene munsi ya kamene nta mwaka washize yamye ashaka ni ukuvuga ngo Imana igiye kukubaka ntawo gusenya ntawo gushobora Pawulo yaravuze ngo ese Uwiteka Imana iri mu ruhande rwacu uwatugwanya ninde umubisha wacu ninde oya yego habe n'abajya bagira ubwoba bw'amadosi niba nk'uko Trump bavuga ngo yarafunze uriya n'umuntu muto cyane Trump ntiyo kwitanga umugambi w'Imana oya ntibishoboka ahubwo duhumurije n'abantu bafite amadosi ese nawe urayifite mugende mushyire imitima hamwe mureme Trump uransengera pastor Trump Imana yomukora ino hari akagorori kamwe gusa yokura buro vuga ngo buro haraka Imana yokora gushora gutya yigeze kubigira Nebukadineza cagihe yamutwaye aho nishaka ntuzi usoma Bibiliya aho ngo yamaze imyaka 7 batazi umugabi yawe kandi abahanga ba Bibiliya bajya bigisha amateka bazavuga ngo Nebukadineza ntabwo Imana yari yamujanye kure ngo yari ahantu muri tujya bita ngo ni jaride yari muri jaride ariko Imana yamimeza jaride ntiyabwira abakozi iramuhisha ngo yaguma abutabuta aho nyene muri jaride so twumvaga ngo yagiye mu ishamba aho yari muri jaride y'ibwami inyuma Imana imuhishayo abantu ntibaje kureba muri jaride ntibagire gute umugore wa Nebukadineza agacumba buri munsi agateka inyama ibiryo by'ibwami abana bakarya n'umugore akarya ariko Imana ibakuramo Nebukadineza mu mutwe yabo akamucumbira ariko cyangwa yageze acumbira David ntumba uzi ikibazo nari mfite aho ngaho ikibazo kivuga ngo isororiwe sibyo cyangwa se bakureye kuko yayicumbiyemo asanze wa muntu ntiyariye nukuvuga ngo no ibitekerezo byacu nimba umugore yarategura ku meza Imana ikabwira umukozi ngo genda ubike umukozi ni kwa genda usangire n'abana ugabure n'abari ngaho yari yamukuyemo Nebukadineza habe n'abajenama bo muri pararema yiwe nta muntu n'umwe yigeze abaza atese umwami ari no kuvuga ngo Imana yari yaratwaye Nebukadineza no kuvuga ngo rero ariko n'abasigaye nawe ibakuramo Nebukadineza no kuvuga ngo rero nimba Trump nawe yarugaye mureke kumuvuga nawe aho burya hari impamvu y'Imana hari impamvu y'Imana kuriya n'umuntu muto yo muguha ngo nuko tukumva ngo Trump yaraye yarangije cyane akabyuka avuga ngo impunzi zose nari narabrotse zose ahubwo nongeyeho umubare cyane bose Imana irashoboye cyane bose rero Imana yacu ikwiye gushimwa cyane ikindi nacyo dukwiye gushima rero nuko Imana yaduhaye agakiza ko Imana yaduhaye agakiza iyo usoma Bibiliya iravuga ngo kera nta bantu twarimo kuva Adamu amaze gucumura nta gaciro umuntu yasubiye kugira ntitwari ubwoko twari ubwoko ariko budashitse kuko twari abantu b'Imana twari abantu umuntu yakomeje kuba umuntu ariko yatakaje agaciro cyangwa ubusabane n'Imana yatakaje kuba umwana w'Imana yego iyo identity iyo nationalite yiwe yagize esheke ariko Yesu amaze kuza mwanditsi hano turavuga ngo igihe gikwiriye gishitse Imana ituma umwana wayo araza kuducungura adukura mu bubata bwa Satani icyo rero nicyo dukwiye kwishimira cyane kubaho warasubiye kuba umwana w'Imana
ntacyo wakora ngo ube umwana w'Imana. nta na kimwe kabisa. Hanyuma pastor, reka tuje ku kintu ca gatatu wari umaze kuvuga bibiri. Ikindi kintu ca gatatu wabonyeho Imana. Waruze mu Imana yaguhaye amahoro yo mu mutima. Ikindi yaraguhaye agakiza. Ikindi kintu wabonyeho Imana gikomeye uvuga ngo aha hantu nahabonyemo Imana. Ikindi kintu nabonyemo Imana ni mu bihe umuntu aba adashoboye kumenya uko bizamera, uko ubuzima buzamera. Buriya nta kintu kibaho kigoye nko kubaho mu bihe. Mu bihe buriya abantu biyahura kubera ibihe bigatuma umuntu yiyahura. Yes, ibihe bibi cyo gituma ibihe abantu dukwiye kubyitonda. Abantu bakwiriye kwitonda ku bihe. Ntajyewe narageze nko ku rwego rwo kuvuga ngo niyahure kubera ibihe. Ntabwo ati none jewe nzobaho gute. Ijambo rya mbere narareba muri famiye, data avuka ari umuhungu umwe mu bakobwa batatu. Data ni muri rya miryango twavuga ngo itororotse cyane, n'abantu b'imparurwa bake. Nareba simfite umuntu nshobora kuba mbese uri imbere yawe ukomeye. Erega hari igihe ushobora kuba mu bihe bigoye ariko wareba hirya no hino ukabona amashiga, inkingi zigushigikiye, ukavuga ati aha naho byogorana no kwitura uriya, nogenda nkabwira uriya hari icyo yomfasha. Ariko hari abandi bantu baba mu bihe byo kubura abantu, avuga ati ndajahe ndagira gute. Ugasanga bamwe bakiyahura. Njye ntatse kwiyahura kubera ibihe bivanye nuko mbona atambere n'inyuma. Nta mbere n'inyuma nabona. Nta muntu novuga ngo basi ngende nicare mu wiwe cyangwa mbwira ati mfasha muri ubu buzima. Urumva ibihe kintu nshimaho Imana nuko Imana ari umugenga w'ibihe. Imana ni ifite vora y'ibihe ni ifite vora y'ubuzima bwacu. Nizi ukuntu izihindukiza buke buke, igakatisha bikemera, igasubiza bikemera. Nuko nibihe jeyo nibutse ibihe naciyemo. Nubona reka ngusamere ijambo riri muri Zaburi, wumva ukuntu nawe uyu muntu ibihe byamuteye gushima Imana. Zaburi 143. Hari undi muntu nawe yibutse ibihe. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nkarimbura ibyo wakoze, ngo bintera gutarika ibiganza byanje Mana nkagushima nibutse iminsi ya kera. Ni ukuvuga ngo nibutse ibihe nabayemo bitanyoroheye. Murazi Dawidi ko yagiye avuga ngo data na mama barantaye, yahuye n'ibihe bigoye byo mu muhamagaro wiwe, ariko Imana igenda ibana nawe. Nibihe burya ibihe nibyo bidutera gushima. Habe n'Imana yabwiye cagehe yambukana ubwoko bwayo bwa Isirayeli, yarabwiye ngo nimumara gushika muri kiriya gihugu mukarya mugahaga, mugasa nkaho mwenga mugiye kwibagirwa ibihe mwarimu, ico mbasaba ntimukanyibagirwe. Ibihe rero nibyo bibamwo imbaraga byo dutera buri munsi gushima cyane. Ibihe nibyo dupfushamwo, ibihe nibyo tubyaramwo, ibihe nibyo dukenamwo, ibihe nibyo tumererwamo neza, ibihe nibyo tugwara, ibihe nibyo twishima. Ibihe nibyo pastor. Ariko hari igihe tuvuga umuntu yari ari mu buzima bubi ariko yagera mu buzima bwiza tiyibuke gushima. Hariya rero sinzi ukuntu nabwira uyo muntu. Icyo niryo jambo Imana yavuze. Kuba Imana yaragukuye muri kiriya gihe kibi, dufate nk'ubukene, dufate nk'iyi minsi mibi uyu mwanditsi yanditse, nibutse iminsi mibi ya kera.
wamara ukagera mu minsi myiza ukayitwaramo nabi nibwo buswa bwa mbere. Ubujiji. Nibwo bujiji bwa mbere w'ubukozi. Uba wabaye injiji. Iyo Imana yagukuye kure warangiza ikagushira heza wifuzaga warangiza ntuyishime. Hari n'ikindi nabonye. Kumenya Imana. Uri umuntu wabaye mu cyaro. Aho Imana yagukura mu cyaro ikakuzana mu gisagara akaba ari uyita. Imana yakugeza mu mujyi wamenye Imana uri mu cyaro ukiriri aho ariko Imana ikugiriye neza igukuye mu cyaro ikuzanye mu mujyi wamara ntuyishime ntuyiheshe icyubahiro n'ubujiji burengeye ubundi bujiji. ubuswa bumwe kubwira kandi ibyo bintu ndi mu kubibona nk'abantu bamenye Imana bari muri za interiyeri bagera mu gisagara ugasanga bakama barambika bakama bafa Imana ikabi inyantege nke ahubwo igisagara kikaba ari cyo kinyembaraga kuri bo n'ubujiji. none abo bantu ukora babwira gute pastor? N'ubujiji baraji bariko bagendera mu bujiji n'abaswa bamwe ruhebwa ngahe bankubabwira. ni ukuvuga ngo nibareke kwibagirwa Imana yabakuye. Sino kwibagirwa sinzi ukuntu nogisigura. Je nka genda umunyagisagara mwana wakuriye wavukiye mu gisagara. None nkubaze uku nova ngaha mu gisagara washika ruguru nashikiriya ruguru ukamuta Imana nkamana Imana gute cyane ngane kubera bivanye n'ivyo mbona vyiza nibwo mbankuye gushima Imana nyene bikampa imbaraga cyane. ni ukuvuga ngo rero ivyo byose buriya hari ibintu baza babesha bimwe Satani. Hari ibintu babeshera Satani. Buriya umuntu Imana yaremye umuntu mu buryo novuga ngo original mu buryo special. Ikintu cyose umuntu akora kimubera isomo. Kandi muri we akavuga afite ubwenge bwo kuvuga iki kintu nagikoze neza cyane nagikoze neza. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu nicyo gituma nakubwiye ngo umuntu afite amahitamo kandi afite imbaraga. Imana yamuremanye imbaraga. Hari buriya umuntu nawe natwe turarema. Ko ubasha twarabuhawe. None ntuzi ko Dawidi yaravuze ngo erega hari habuze gato ngo ngunganye nawe. Aho wari uzi yuko mu byaremwe byose guhera mu ijuru ukageza ibyo tubonesha amaso n'ibyo tutabona wari uzi havuye Imana ikintu gikomeye ko ari ku mwanya wa kabiri n'umuntu kuko twaremwe mu ishusho yayo ndetse twe dufite nationality zibiri dufite umwuka w'Imana tukagera n'ivyo tubumbwe no mu vy'Imana yaremye. None wumva nukuvuga ngo nta kintu na kimwe twokwitwaza cyo tuma tudashima Imana. Nta na kimwe mu by'ukuri rero ivy'Imana dukorera birakwire ko tuyishima cyane ndetse kurenza ubwenge bwacu. Pastor ko ndabona ko umwanya uhawe ugenda keneye ko utubwira kubijanye n'urushako rwawe. Urushako rwanje garuri utange mwintahe ntoya ube nk'utubwira ukuntu Imana yaguhaye tuzogaruke kandi ugira umugore mwiza Pastor ico naco gitahana bamuvuga ukuntu nyine muri bya bihe bibi byari bigoye umugore mubaba hawubaho usibye uroga umugore mubi n'uroga kandi umugore mubi kandi nuwanka abantu
aho none se pastor nta muntu ugira isura nta muntu wabona ukamuvuga nta urabona ngo uvuge ngo uyu muntu ibyo ngibyo uyu muntu ni mwiza ariko mashi tuvugishije ukuri hari nabo bibiri ivuga ngo iyo usoma nka nko mu gitabo cya Esther hazavuga ngo Vashiti ngo yari umugore mwiza ngo w'akaranga w'uburanga none se ndiyo iyo si Bibiliya babaho ariko buriya umugore mwiza n'umutima ariko nibyo woba mwiza inyuma ariko ufite umutima mubi nuko ntibigende neza ariko rero ese wabonye ko ari mwiza umugore wawe cyambere reka mbere ko ari mwene wacu ico ngicyo ni icambere kandi buriya umuntu azayemera uwiwe ikindi ni mwiza nyine mudamu wanje ni mwiza mpamvu ari mwiza nuko yankunze nuko yagukunze yarankunze hari abandi bari barambenze icoga nico twari dukeneye ngo ube nkutinda nkaho hantu uvuge yarankunze kandi Imana yagukoreye namureheje ntiyangoye Imana imuha umugisha mu Mayisirayeli imugirire neza nani namusezeraniye ko ntazomubabaza umutima niko mwavuganye niko namusezeraniye jewe yego ko yarankunze kandi umuntu ugukunze nawe urifa kumukunda nawe wamubwira ati sinzokubabariza umutima habe niyo norakara nza nibuka ko yankunze nkawe ukagaruka wenda kwemera pastor ni gute wabonye Imana muri ubwo buryo kuko twumvishije ko nyine ubuzima kubera ko ubuzima bw'ubupfu muri ubwo buryo bwari bugoye kandi ikindi wakijijwe wamenye Imana uri guca mu bihe nyine bitari ibyo kugurisha urumogi ibihe bigoye ubona Imana ko bibaye birebire reka tugire bito bitazorambira abantu banguca ku tuzogire basi patitu kubera ubu ngubu umwanya usigaye uhenze hari nk'abantu bari mu bihugu byo hanze nibareba iki kiganiro baba bifite umwanya muto nitugira birebire ariko umudamu wanje nabonye Imana igitangaza cya mbere nabonye mu Mana ni uko nabashatsemo kandi mwebwe murishimye hari umugabo umwe igitangaza cya mbere nabonye ni uko nabashatsemo nuko wadushatsemo narose umugore mu bwoko bw'iwanyu kandi iwanyu ijambo rya mbere murahenze kwishima ntitwishima pastor gusa ico nyine no kumva turahenze uzi ko nari narahereje umukobwa umwe muri Amerika se wiwe akanyanga ngo kubera tudasangiye ubwoko ico ngicyo aba arico yamashingira neza kandi nari mfite novuga ngo nk'umuvyeyi uriya muvyeyi wanje muzeru mumba aragenda afata sinzi ko yafashe indege nuko yafashe imodoka aragenda avuga ati mwana wanje ndamubwira ati iki kintu nshaka ukimfashemo afata urugenzi aragenda niwabo wabo bavyeyi arabaganiza batuye umwana n'umwana wanje n'umukozi w'Imana nije namureze waterese n'aba diaspora yari mu diaspora ariko bakanya umwana wanjye sinomushingira ngo ariko mwari muziranye na mbere twari twahuye nyene kuri telefone twahuye kure n'umuntu yaduhuje n'umuntu yaduhuje ico ni cyambere ni ukuvuga ngo kuba rero narabashatse ico nabonye ko ari igitangaza usibye nyene ko ubu nyene biriko birahinduka ariko mu gihe cyane nibya hari umushumba umwe gusa nomuvuga mu izina kuko ndamukunda ndamwuba kandi nareba iki kiganiro azibukira ijambo twigeze kuganira ariko arambwira ati se pastor ati kudashaka kuko nabaye pastor nkiri utarashaka ati kudashaka nkamubwira ati nkeneye kuzoshaka mu bwoko bw'iwanyu uyu mushumba yari yarambwiye ngo pastor
ngukurire inkoni ku gishitsi nta mukobwa w'umunyamurengekazi uzabona azokwemera kwete. kandi nanjye urabona kuva nkizwa nakirijwe muri bombeje ariko namazeho imyaka 3 nyuma ngenda muri Zion menyerana n'abanyamurenge. Inshuti zanjye zose bari abanyamurenge, abo twasengana kuva muri 2004 kugeza dusengana nabo, menyera muri bo. kandi kubera nari nakijijwe nkabona nta wundi sinoja gushaka undi muntu nari nkeneye umugore nyene azimana azoshobora nyene tuzoshobora kubana mu buzima bwo gukorera Imana. none ndiko ndamubwira ati nzoshaka mu banyamurenge, yama kubwira ati icoco tugitegereza twebwe mu bwoko bw'iwacu tikiba kubuza ate ico rero ga ngize gutya mbona ndamutora. Ico ni gitangaza, ico si gitangaza, kirakomeye cyane. Ico gitangaza kirakomeye. Reka tugarukira ahangaha. Ndagushimiye cyane, wakoze kutwitaba, wakoze kuduha ibintu byiza nk'ibi. kandi iyi ngiyi twavuze ngo turayigira part 1, part 2 irahari, asante niya gatatu irahari. wowe ukomeze gusa uwoza ivyuma twe turahari n'amahoro menshi. Urakoze cyane, turagushimiye. Imana ikuduhera umugisha mwinshi. ubwo none nidusura kandi kuguhamagara guzatwitaba. turi abana bawe. Urakoze cyane, umuvyeyi wacu. reka tubwira abantu ngo tubabwira ngo tubibutsa ngo gushima birakwiriye kandi kudashima n'icana. ariko iyo dushima Imana tuba dukoze itegeko, bituma turiko duhesha Imana icubahiro. kandi iyo dushima Imana bituma n'ibyo tuba dukeneye byose. hariya muri Zaburi ya 20 niho hari ijambo rivuga ngo wishimire Uwiteka nawe azoguha ibyo umutima wawe ushaka. no kuvuga ngo iyo dushima Imana tuba turiko turaprovoka Imana ngo duhe ibyo imitima yacu ishaka. no kuvuga ngo mu gushima Imana rero harimo urufunguruzo ukingura rugera ku muryango muri depo yo gusingira iby'Imana, ibyo dushaka. wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe ushaka. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane.